Lur, kade ulah hilap. Subscribe, komen, ejeng like na. Tah, channel anu ieu. Kumaha? Atau di subscribe acan. Nuhun atuh ari atos mah. Pami acan subscribe heula nya. Urang lanjutkeun ye ka episode anu kadua. Goyim asup ke domba ka kandang. Nah, ari abah. Domba mah tadi di kandang, bah. Nyaho. Belsia. Ada-ada aja si Gojim. Yok Bim, apa lagi? Kalau belum apa kek? Acan, oke. Tacan, oke. Encan juga, oke. Macan, tacan, kencan. Salah, Bim. Piraku ayam macan kencan. Gandeng, Gojim. Tapi bener oge ketang si Gojim. Bukan gitu, Gobim. Acan, tacan, encan. Macan, tacan, kencan. Salah. Bukan gitu, Gobim. Dengerin ya, baik-baik nih. Acan, tacan, encan. Macan, tacan, kencan. 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 Astagfirullahaladzim. Gobim, bodoh. Bim, jangan malu-maluin dong. Masa teman Gojim bodoh? Gini dong, Bim. Macan, tacan, kencan. Waduh, walah, ya wana bodoh. Wadaw. Bim, pulang tuh. Siapa lagi kumat? Oke, Gobim pulang dulu ya. Silahkan, Bim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bim, duduk dulu, Bim. Apa, Jim? Gua gak ngerti, Bim. Kok lo tadi bodoh amat ya? Iya Jim, gua tadi susah bilangnya. Sebenarnya sih gua ngerti maksud si kakek. Tapi kenapa ya bisa susah gitu? Ya, lo harus sering belajar, Bim. Coba. Silakan coba, Bim. Macan, tacan, kencan. Salah, Bim. Acan, Acan, tacan, tacan, encan. encan. Coba satuin, Bim. Macan, tacan, kencan. Pong,